Members of the Nyotrep Youth Council Soyong Zone and Nongtliu Circle have raised concerns over alleged misconduct in the land compensation process for the Shillong Western Bypass project. The HYC has received several complaints from the public accusing one Priden Singh Thaba and Rojan Khalaj of being involved in the misallocation of funds intended for landowners affected by the project. These funds, managed by the Deputy Commissioner's Office in East Khasi Hills, were meant to compensate landowners for the construction of a two-lane road with a paved shoulder along the bypass. The project is designed to alleviate traffic congestion in Shillong and is projected to span 38.256 kilometers with an estimated cost of Rs 2,205 crore, funded by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. One notable case involves Klian Khalaj, a resident of Jabar in East Khasi Hills, who reportedly received compensation amounts of Rs 1 crore 73 lakhs 54,877 and also Rs 1 crore 73 lakhs 82,129 on the 31st of May 2024 from the Deputy Commissioner's Office. The HYC has called for an investigation into the allegations, seeking accountability and justice for those impacted by the alleged mismanagement. Kipala magkam magkuntaru mapalay kumbaga kumba kajikran nakaliang buhay di ki rampas nong ladon lu kajik berngam wat pansip ya kajik bro jadi nakaliang seng isoba kadai ka kamat kabakian tota marbalay marba habay day kino kam habay day kajik berngam besit kadai kamram suki konflik i pansip ya kajik ya kasenjam kabakam tengah kenang bana nanti rakam Suara melakukan buat kantor nono wajib jawab seperti. Aku saya kita di dom kita di Jakarta di bayar dari Western Bypass si duna ki beri bandu beri semat nak bentaban perseru yang ada kalau kena jadi bisa. Rex kepada aku play kita kilokmi lain kilokmi di balami semat berperpawe yang ada. So dengan kadai kecil seluruh kami ke seluruh Kapa kini kilokmi itu ada musim sedang musim rampak. Tandai kami kini kilokmi semat matrai kadai kecing ya siu pisah kadai kecing dawa pisah kan nampau semat seperti. Jadi kecing kini kilokmi masoba sepan aku play lagi berkecing kini kilokmi kala nampau pakai habai dei berkedai kecing kini beliau ba Rojan Singh Khalaj ba Priden Singh Rojan Khalaj ba Priden Singh Thaba kilo benda rekam. Apa ini mereka ubah Priden gula siap bisa ikan Khalaj kumpa kendai perusahaan kendai perusahaan Nakduna ini ipa di lokmi iba kendai di Bikinora ini pak siap bisa doba Rojan Khalaj but ipa di lokmi iba kendai di Yakin Khartamal ini pak lasih bisa dengan Rojan Khalaj. Oh, habis ini bentar naklian cungi gila yang ada sedikit jujur cungi gila aku piru siapa chief engineer juga national highway habis ini jujur dan ini berkutin kita mau mendengi sasim disenjam benang nesmat min sasim cipur disenjam kiba kadang kloy kan banyak tu bentar ada korban bentar. Aduh bentar rugi pak yo kejengtip kebebian nomor balai nomor baku mau mendeng kita pun pak buat kita kilain dulu kiba lah perkelah. Aduh bentar kan perlu final, boleh perlu final nomor kita kibri kibra dapat si pisaru, yang kecekal punya nawe. Kita kibri kibra dia pisaru, yang kecekal, latri yang kecekal. Aduh bentar sobat alih asal ni pelaban orang bahadu nomor kibri bila bendon, kibadai ki nongyok jemutoi lah deh, kibla benjok ini compensation habis rumah kena cekal.